Ungami wa sivitali wa Matu level 4 nuwa makuani utalo wasiana nini ile ikometwe sivitali nusu kuatiana na kutemwa ini. Mungami sivitali nusu Julius Makau siasana dhanda toka te wasiana 10 ile ikometwe sivitali nusu siweta kwitha siwait na wa kutemwa ini aiweta siko hii tambuisho kuisiana nini na kutuma imwe siasio itiwane thayo. Ben Mosao na Mavoaso Sivitali wa Matu level 4 ni wakilio kayo kumana na wangele kuwa siko siasiana nini kutemwa mayo ila siasikieta ini kuisilazia siakitene. Julius Makau administrator wa sivitali wewe etasiana dhanda tukati wa 10 ila sioka sivitali ni oyo si dhana mathina maumanite na kutemwa mayo. Kutema siana ini ni practice yemwe nthuku netumite asia yaingi masia siana sio kwisilanzia ya kikuo nondo ila watema kana kini kitauki uatia kithio achatwika pandu baseo pala bacteria na infection itono likilamba kamene yako na iyete yakana waula twita sepsis utemyo waini nusangite muno kwasya siana mbinge na wodi ito ya siana ya Matu level 4 mabinda mainge wethi ya siana 10 siana thandatu nila sikomete ba uno kwitha ni siatemwe ini na kithio kuya mesiene kwanza itailite. Makau eweta ila siana ithisi atemwa itia wana itawila itonyolika kiko tina kuwete mawau ona kuvikia kutuma mwana atiwa ni thayu. Ila watema kana kauke ni chako kitau na ni kana kanini na kinga chako chamwe kana ila ita immunity inda yindi katalukau niko kaka kamesia mabia na kaimesia tulino tulatita bacteria na tulino tu tuisamba kwisilanda kamene kana through the bloodstream na kana ukaikwatwa no ulatita sepsis kana infection na ende kaikwatwa ni mathina ta kwituwa kaikwatwa ni kukosa kiuo mwene kilatita dehydration na kaikwatwa ni mathina ma organs yamwe tambio itema kubaluka na kusindwa kuthukuma kaikwata ni organ failure. Sub county administrator wa Vayata na keweta siko ithita sikinie isioni sia ndoa ni iweta serikali ya county tajiki ta masivitali isioni aimathuthia kweka utomeanzia sia tene abandu vao kutwa asiana masivitali ni atakwitikila kutumia siethio kutema siana ini ila gavana wa Vinyo nalikile kipelani mewa okieka mapping ya sivitali kula kwe takayata nene kula sivitali si kwendeka na neweke investment nene ya kwaka sivitali nzao oyute na sivitali o kathandatu nzao kou itikila yuta wa sivitali mandakitali maito nikana siana sito ito no utwa sivitali mundu emuito kumaitaba mpaka asia mpaka kana kukayo miaka 5 undu watho wa sivitali wile kou ni mukule kwa ndaya muiketekele kutema wasiana ini inge muiketekele nondo kiwinde kindu kithuku muno na ititona kwa siana nondo akitumikewe. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako ngienita wa Ben Mosao.